What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kador bash nong lat thalabo kalashim ya kasen jam ka bating kata da ka badan kuna barban penstom hagi kam bean ya ki no kinu ki babrat nyot pathar hapo upot uang jong ka dor bash nong uwahe snong lat thalabo dor bash nong uma ABM Shulai ulapan pau ya kani hak arpasantrik nailur hadien baka bosh nong kalapan kuy ya ki nyot ki balabrat pathar hasurak riat molen kabahab hapo ka snong lat thalabo Lakban kedau baka Juwai Municipal Board hadien bakla sangi berpelangi kenyun nakabenta bankit hagi kali hakin kejaka kelada berpenkut Henry Lasaki bagi beri ki beteng ban brand ya kenyut ki bami nak yeng kisam bat ki wei hakin kejaka wat hapadeng balabu ya signboard ban mana persya Uwahe snong la thalabo ula ong baka ni kadai kasien ka baar bagi penkut bat kani kasien kadai ka balale da ka dor bar snong Kumta ula khotla wer ya baro ban penne ya ka jingkhu jing suba bat ha ka ju ka por la maham ban dan kuna ya ki bale persha kat kum ki an snong nalor kata ula penbana ban ai da ka khusna mi ki nu ki balap ya ki briu ki babret nyut pathar ha ka te ka jaka lani ha ki weipat ki jaka ki bahap hapo upot jong ka snong la thalaba di por mayobe ai dau ka jing no pathar Bino lama kor yang gibro ya kini kap manse yang bersenang yang gibro jadi teman go asen grup hap boy jadi sisen double boy ke municipal ada tu le kai sliding ini dia dep grup boy Henry helikopter dang MU no jadi teman go sisen go boy jadi mesin hap boy yang bersenang itu por em ya ka signboard ko na bole kali ka tunong na hadir di song perkat dengan ni kam laman ko ni ga yi ko have you wait na ini ki itu melen no ram ni audio elat ya ini por kepat ya ki song tunong em jangan di benta yang gani gadong berian online Rekam tu lah, yang kita nong ni kiwan ki bentai yang kena rumbo. Rekam tu lah ki nong kita lagi nong dua ejen kena rumbo. Wah tempat ini, wah yuk baik, pi wah lada M, kiwa yuk pi u, kiwa nok kami siapa penting juga nong. Kiwa ada M juga rai ke jing terbaik kalian nong. Wah ya kiwan kiwa cemi, wah nok betar. Ya kiwa cem, kiwa kamjo le kiwa yiu, bunyo ye seki setar, wa yo banyi, ini hab dan kuna ye kita kiwa le, kiwa lai tam, ini kiwa nok betar kita, jadi kata kecing yo ye kapai, mungkin wani kita kiwa cem, ni bah dewan le igam ni, kami wa Iwi tuan ki perlok le yo ki wa em ki wa no mo suki enrai yo so ki bru net yo pentip jaga cenong tang wa cenong le kai em kam kat kam rasa ai dan ni di yo bi ngal yang trik di yo bi aga di wa yo ni di sini wa abura yo sa ro di dia Dua ada ini, jadi por lah drop yang ke municipal kat kamu ada ya pun yang foto bentar ini marisan pede yang pelai juga di drop ada yang municipal yang kit not ya kermen wah ini cepat Uluti wa kani ka thao le uman ka ko ai du ko le tentu ye ki tre thao hadir de ko ye ni yang ko strong le di wan re tu ye ki tre thao wa hap ki care mo pai wa mo de u de i che ni le ne yo la ki tu no kamu jo pelang ki kam ni
Oke, boleh. Signboard debu. Gini dah ketingkang maham yang sedang ni. Walaupun suruh. Umhoi unok berharia kita. Kalau dia macam. Ya gini mandi ke warning lah ni mandi ke kawan-kawan ketingkang maham. Sendan baik ini dengan baik. Welcome tu lah yang mengat ada betul ai kat kam untuk ai ni. Unok berharia kita. Dia akan tu. Dengan ni tu aku kubur bahwa ngeliang yang kesuruh lalbo wa tip ya wro kong hatam jiwa sama kong wai kini wan ra ne lembagi geri yang ti go no ni jaga dengan ni tu keting tu ya pi wom hoi de u lino pi ha keting ha jadi kita kenten ngai skema wa jingi krelang ne jimbetalang yang pi yang benek pun koi ya di sodong sokun yang senang terpau yang tuai wro kowi uman ko Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.